Pemirsa pandemi COVID-19 janten mawasana majeng investasi penanaman modal dalam negeri PMDN, miwah penanaman modal asing PMA ring Bali. Yening sayahang ring kali warsane lintang, realisasi investasi ring warsa makin kekantenang sayan nadunang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dewa Putu Mantre Mausang, saking target petang dasa kalih, 3,6 triliun rupiah, sane ketetapang BKPMRI untuk Bali kantos Juni, warse kalih tali kalih dasa, molihang 4,3 triliun rupiah. Manut Mantre sayok tenyani ake pisan pengabdi jagi meinvestasi ring Bali, nanging kantun nyantos sangkanan deg-deg pasca pandemi COVID-19. Salami pandemi mobilitas para investor ngarepin pialang antuk investasi. Indik penanaman modal asing PMA, para pengabdi durung kedadosang melancaran kedua negara. Saking penegaran ipun, naging paiketan nyane rajek ngelaksana yang promosi. Kanan sekadi puniki talar mewasana ring sejeroning wewidangan ring Indonesia. Tingkat pusat realisasi investasi ring triwulan kali talar nadunang. Jadi astun ngelimbak ring nasional, pemekas ring Bali moliang uratian saking pusat antuk mecikang sektor pariwisata, sane salami puniki pina ke penyokong utama perekonomian. Sokongan krame antuk mecikang pengerau investasi ring Bali melarapan disiplin ngelaksana yang protokol kesehatan, tur anutin pewarah pemerintah, sane dahat mewusane becik ring penanganan pandemi COVID-19. Yening krame sampun disiplin janten pengelimbakan virus side gelis metilas, menados perekonomian Bali, rumasuk investasi side muali becik. Bali Pos Nguningayang.